पाउसेदी यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरे ASER Manipur की माहिरोई चाद मरफु मरी दशमिक कहूम स्मार्टफोन की खुदोंग चाबा फंगे मणिपुर की अपुनब माहिरोई की चाद मरफु मरी दशमिक अहुम स्मार्टफोन की खुदोंग चाबा फंगली आइना तरा मंगा सुबा एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2020 ना आइरे चाही असी की ओइना सेप्टेम्बर थाद अहनब ओइना मोबाइल की खुथांग द सर्वे तौखिबनी अमदे हौकी बिजुम सकैसन नुमिता फोंदोखिबनी चाथेगिब सर्वे अदुदा मरु ओइना लेबाक असी की खुंगंगसिंग द लेबा क्लास 1 दगी 12 फाउबगी मनुंग द लेरिबा माहिरोइसिंग स्कूल तंबगी मौंग मतौ मखोइना भाई तंबद चंगबा पोटलमसिंग फंगबा फंगदबा ओजा अमदि ममा मपासिंग के मतेंग अमसुंग स्कूल चटपदा थेंगनबा खुदोंग चादबा चिंगबा मरम क्यादा नैनरिबने लोइनरा रिपोर्ट अदुगे मतुंग इन हौकिबा कुमजा सोक लिसिंग अनि तरागा निपांदा स्टेट असिदा गवर्नमेंट अमदि प्राइवेट स्कूल की अपुनबा माहिरोई की चादा यांकयुम द दसपेक मरीना स्मार्टफोन की खुदोंग चाबा फंगे कुमजा सोक लिसिंग अनि कुनगी ओइना अपुनबा माहिरोई की चादा मरफुमारी दसपेक अहुमना स्मार्टफोन की खुदोंग चाबा फंगे अमरोमद कुमजा सोक लिसिंग अनि तरागा निपांदा माहिरोई चादा हुमफुगा मापन दसपेक मगाना टेलीविजन की खुदोंग चाबा फंगे अमदे कुमजा सोक लिसिंग अनि कुंदना माहिरोई चादा हुमफुमतोय दसपेक मरीना टीवी सिनबा थेंगना की अमदे कुमजा सोक लिसिंग अनि तरागा निपांदा माहिरोई चादा कुंथ्रागा मरी दसपेक तरुकना इंजिन पानबा गरी सिनदुना माहि मसिंग तंबा चटखे अदुमोइनबा कुमजा सोक लिसिंग अनि कुंदा चांग असी चादा निफुमंगा दसपेक अहुमदा हेंगतखे माहि मसिंगा मरी लेनबा स्टडी मटेरियल सिंग थादोक थाजिन तौबगी ख्वाइदगी मरुओइबा मीडियम असे WhatsApp ओइना सिनबा थेंगना की अमदे माहिरोई चादा हुमद्रागा मापन दसमेक तरुकना माहि लोइसंग सिंगना थारकपा मटेरियल सिंग फंगबा ngamखे अमरोमदा रिपोर्ट असिगी मतुंग इना नुंगनानिंगै ओइबा मोंगदा लेंगाके स्कूल सिंगदा माहिरोई तंबगी चांग hnthare अमदे प्राइवेट स्कूल ना माहिरोई मसिंग हेंगले हौगिबा कुमजा सोक लिसिंग अनि तरागा निपांदा नुपा माहिरोई चादा हुमद्रागा हुमदोय दसमेक तरुक अदुगा नुपी माहिरोई चादा हुमद्रा दसमेक तरेट ना प्राइवेट स्कूल दा तमखे अदुमोइनमक कुमजा सोक लिसिंग अनि कुंदा प्राइवेट स्कूल दा तंबगी चांग असे माहिरोई नुपा दा चादा मरफुगा तरुक दसमेक तरुक अमदे नुपी माहिरोई चादा मरफुगा तरेट दसमेक तरेट ते हेंगतखि आइरे माहिगी था क्लास 5 की मनुंग दा लेबा ममा मपा सिंगी मसा ओइरिबा माहिरोई चादा हुमफुगा तरेट दसमेक मरीना ममा मपा सिंग दगी मतेंग फंगले क्लास 5 की माहि फाउबा तमौबा ममा मपा सिंग दगी माहिरोई चादा मरफुगा निथोय न मतेंग फंगले अमदे क्लास 12 की मथके क्वालिफिकेशन लेरबा ममा मपा सिंग दगी माहिरोई चादा मरफु हुमदोय दसमेक मरफु दराव हुमदोय दसमेक निपाना मतेंग पांगली हाइना मखा तारे गवर्नमेंट अमदे प्राइवेट स्कूल अपुनबगी चादा मरफुगा मरी दसमेक निपाना स्टडी मटेरियल सिंग माहिरोई सिंग दा फंगनदे चादा मंगान इंटरनेट की खुदोंग चाबा लेते चादा तरेट पॉइंट मापन्ना स्मार्टफोन की खुदोंग चाबा लेते अमदे चादा मारी दसमेक अनिना कनेक्टिविटी प्रॉब्लम लेरे सिंथानिंगो एबा मोंगदा सही तरा मंगा दगी तरा तरुक फाउबदा लेरंबा मिंग चनबा ngamdaba माहिरोई सिंगी चांग hnthare कुमजा सोक लिसिंग अनि तरागा निपांदा मखाताबा एडमिशन तौबा ngamdaba माहिरोई की चांग असी चादा मंगा दसमेक कुनगा मापन ओइखि अदुम ओइनबा कुमजा सोक लिसिंग अनि कुंदा सुकना की चादा अहुम दसमेक हुमफुगा तरुक ओइखि अतोप पाउ अमदना थबुक तौरमी नत्रगना तौरमदे आइबा मियामना लेपचसनु इबोबे लमदम असिदा लेंगाक पाइबदा मियामगी याइफा थौराक अमदा पाइखतलमदे आइना हौजिक चीफ मिनिस्टर असिना मियाम तिनबदा हेक हेक कांगलेबसी इकाइबा खंगदबगिने सही तरा मंगा कांग्रेस थबक तौरमी नत्रगना तौरमदे आइबा अदुदी मियामना खंगदराव वाफमने मियामना लेपचरसनु आइना चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना फोंदोखरे वांगजिंग तेंथा ब्लॉक कांग्रेस कमिटीना सिलगा ngasi केंद्र असिगे मनुंग चनबा पटपाल की मी पुनसंगदा हंदक पांगथोकदोरिबा बाय इलेक्शन असिदा कांग्रेस की मिरे पोरिबा एम हेमंतगी भोट खोंबा ओइना पांगथोकिबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस द चीफ गेस्ट ओइना सरक यारदुना पैट्रन कांग्रेस लीडर असिना वाफम असि फोंदोकिबने महागना हाई बाय इलेक्शन तौरिबा असि डेमोक्रेसी पो फागी ओइना खनबा चोंगथोक चोंगसिनदा इकाइबा मचेत अमता खंगदबा एमएलए खरा असिंदा थोकहनबने मियामना सही मंगा म्यूट ओइरुरु हाइना थागलकबने तोकनिंगलगना तोकपा याबा नते मसाकी ओइजबा खरा फंगनबा एसी की मियामबो अपंगबनी पंगाई हेजलगा थाजगनी खनबगिरा नत्रगना कॉन्स्टिट्यूशन खंगदबगिरा एमएलए फमदगी थोकले आयरगा पावर पाइबा पार्टी दे जाउतन मिरेप ओइरे मसी केंद्र असि की मियामबो योनबने ब्रोजेदा बीजेपी दे जाउखिबा असि अनोबा लेंगाक असि लाखपा था अहुम फाद्रिङै दगिने सही अहुम मखाय रोलिंग दे यावरबा महकना वांगजिंग तेंथा एसी दा करी अनोबा प्रोजेक्ट पाइखतलबगे हौजिक एसी असी की पाइखतलबे स्कीम प्रोजेक्ट सिंग असि कांग्रेस की मतमदा पाइखतलंबा गाक्तनी आइखे नाकलमरोमदा इंडिया की अवांग थंगबा सरुकता अकनबा जुवार आरबा याई स्टडी इंडिया की अवांग थंगबा सरुकता लेरिबा हिमालय चिंगछांग कोनबा मफमसिंग असिदा मैग्नीट्यूड 9 की मखादा लेबा अकनबा जुवार आरबा याई हाइना
Seismological Research Letters haiba journal da phongkiba study report amana haire report asigi matung ina haukiba konchuba chahi gi chada Gulf of Alaska dagi Russia gi kamchat ka phawbada thokiba Akanba juar habagi thodok adugumna Himalaya region da thokadaba juar asichu yamna akanba ama oigani hairiba mafam sing asida mi lebagi sangsu yamna wangba maramda Misi-mina thokpagi sangsu wangani haire study report asigi ahanba S7G West Coast Skina Hai India ki awang nongpuk state weriba Arunachal Pradesh dagi auraga Pakistan dagi saru khara phawba konba Himalaya region asida mamang dasu Akanba juar kaya hakiba leikribane adugumba Akanba juar haba adu aikoi ki punchina leiringai da amuk hana thorak pada ngakningai oide adubo hariba mafam sing asigi stratigraphics analysis structural analysis soil analysis amade radio carbon analysis na singba sing kupna chatharaba matung da research singna mathangi juar haba asi sahi chama phawgi manungda thoklaba yai haire research asigi matang da Kolkata da leiba Indian Institute of Science Education and Research ki Department of Arts Science ki Professor Mitrana hai handak chathiba research asine Himalaya region da mamang da thokiba yuar habagi thodok kaya aduba kupna khanna nainaraba matung da tungda thorakadaba yuar habagi thodok singi matang da mangjongna na khangdokna ba honna duna Misi-mina amade amang ataka henna thokadaba dagi ngak thokna ba honna gadabane research asida thengnabagi matung inade mafam asida Reactor scale da nifandagi henba juar amade aragani haiba khangba ngamle adubo karama matamda thokadagi aibadudi khangba ngamdre mamang da sathakiba researching the satellite observation ki reporting komdoktuna chathakibani adubo handak irawnongna chathakiba research aside geology ki kangrol chumna chathakibana henna akupa data sing phangbang napi haire Saoba Henggatlkkhiduna Muslim Lising kayana French Kartoon sing adugi Matokta Protest Toukhre France ki president na Prophet Muhammad pu cartoon oina yeknabagi hakadu ngakthokani wasakhiba aduna Muslim world na makhata na saunarkibaga ngarang irai numita Pakistan da su Muslim Lising kayana anti France protest singda yauna ba laison thorom singdagi thongna rakre Prophet Muhammad ki mapong numit malawit mawalit pangthokliba lining loi lising anirom na nongpok thangba city Lahore gi street da tholakhe Islamic Party sina losing ba miyam aduna France ki mayukta kholau sing laurakhi amasong France ki mayukta iba banner sing paikhe mai hongna sauraba miyui kya barumna so France piran sing segai ke France na saba pothok sing boycott tawna ba laukhe Pakistan ki nongpok thangba Punjab province ki city amba oiriba Multan da so miyui lising kayana France ki president Emmanuel Macron ki asaba mitam mai thakhe Pakistan na France ka mari kakthana ba demand tawkhe Pakistan ki konung Islamabad leiba France Aviasi ki mapanda chatharakpa yaba protest demonstration sing thingnaba police na section ngak seliba konung Islamabad jauna irai ge athengba su masing yamla pamyang ki protest kyam rom henna pangthokna ba thorang tokhe phiba madu hena lochilakpadi ki police na lambi sing adu thingnana ba shipping container sing thamkhe Jerusalem da su Islam ge khwaidagi sengba mafam sing manungta ahum subu oiriba Al Aqsa Mosque ki mapanda Palestinian kayana Macron ki Matokta Protest Toukhre aikoi ki Prophet Muhammad ki dhamakta aikoi ki thawai sing aikoi ki isha loinana aikoi na kathokani haina laukhe naha kharana holy site adudagi old city aduda lakpada Israel police ka sumuknakhe ayambana Islamic sing sinba atai protest sing so Lebanon amasung Gaza Strip jauna region adugi mafam kyamakta chatharakpa yai Afghanistan da Hezbollah Islamic Party adugi members in France ki firan mai thakhe Party adugi lusingba Golbuddin Hekamatyar na phibam asi karigumba mahakna laksindrabadi aikhoina ahum suba malem gi lanchau ama changchilagani amasong madugi namakta Europe na maran jajagadabani aina Macron da warning tawkhe French school oja amana class the Prophet Muhammad ke cartoon sing utpagi namakta Muslim na amana mahakpo maga kakthakibadagi tha asigi anganbadagi France amasong Muslim na majority oiba leibak sing ka wangna ungkhanarkibadagi protesting asi satharkibane Prophet Muhammad ki cartoon sing phongkiba magazine Charlie Hebdo da sok lising ani taraga manga da attack tawkiba adugi kwel chathaba auba adugi namakta magazine aduna cartoon sing adu amukhana phongdoklakibadagi Prophet adugi utliba masak adu malemgi akoibada leirba Muslim sing na Islam gi meyukta ikaiba bibani haina mai hauna asaw phoknaribane maraga sida Nupi da Makhut Sanglamba Docter ama phare Mizoram gi konung oiriba Ajol dagi awang nongpok lamda kilometer chama ga humpuga mathoi lapna Manipur ka lona da lairiba Sakurdai village da Nupi ama po namja nam theknaraba matungda hatna bo khotnaruba Docter ama Mizoram police na phagat khre pharaba miyoi adu Ajol Ram
halun nortagi JN balan nun waria ki kawe masagi sahi kun mapan rom sura pamayoi ase sakordai da doctor oina thabak tawbani aire thawdok ase ki maram da victim oiriba imung manang ki mai kaidege police to complaint ama thagalak badagi khangbangam kibani aina sakordai police station ki officer in charge lalje lamyana phongdorakle bahagna phongdorakpagi matung ina thawdok ase haukibaning thawkaba numit ki numidang da NGO da thabak tawbi nupi asina doctor asi ki car da punna tongminadun alakpada thokibani aire thawdok asi ki matang da police da complaint ama thangalakpada ki mathange numit da doctor asi phagat kibani police ki mai kaidege molestation attempt to murder amadi jung auraga gari thobagi tongan tongan ba case ka lokhle aire hiramasi ki matang da mijo ki tongan tongan ba lup kya na doctor asipo matik saba serak pina ba apel tawnarakle aroi bida content sa asi da maroi ba pau khara asi ba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel labadi Facebook page asidagi yengbiri pupuna magpathagat chari loinana channel asina tumda kanarabadi subscribe like and share tawba kawigunu pramappo amukhanna thagat chari